Posjetili smo 31. sajam Sommet de l'Élevage u Francuskoj, gdje je predstavljeno 2000 životinja i to 24 rase goveda, 26 rasa ovaca, 15 rasa konja. Nešto što će vam iziskivati barem 2-3 dana vremena da sve vidite. A da bi ovakva izložba bila moguća i uspešna, velika pomoć su učenici poljoprivredne škole. Ervan i Mele su učenici druge godine srednje poljoprivredne škole i redovni su na Sommet de l'Élevage. Prilično je sportski, moraš biti naviknut da se nosiš sa životinjama. Jutro pred otvaranje smo imali za istovar kamiona sa 260 ovaca. Prisjeća se Ervan i dodaje da su srećni što su tamo. To je nešto za šta treba živjeti. Osim toga, mi smo u samoj organizaciji, učestvujemo u montaži i demontaži, u rukovanju životinjama. Morate to da uradite barem jednom u životu. Ovo za njih predstavlja odličnu priliku da potraže posao, prijave se za praksu i ostvare kontakte. Svaki put kada životinje stignu, tu su komesari organizacionog odbora. Sve životinje po dolasku se mere i proverava im se zdravstveno stanje. Na primjer, kod junadi i krava mora da se pregleda između 1200 i 1500 životinja. Sve njih treba pregledati i odvesti na mesto gdje će provesti narednih 5 dana koliko traje izložba. Mnogobrojni mladići i devojke bukvalno žive za ove dane gdje će provoditi vreme sa kolegama, ali i omiljenim životinjama. Ovogodišnji 31. sajam prate i razgovori o istorijskoj suši i inflaciji troškova proizvodnje. U tom kontekstu je i ministar poljoprivrede Marc Fensel otišao na otvaranje sajma. Međutim, po prvi put Konfederacija poljoprivrednika, koji čine 20% proizvođača, bojkotovala izložbu u znak protesta. Bili smo i na ortačkoj farmi Denisa i Maksima koji žive na selu Saxilans u Francuskoj. Oni su od 1990. godine u proizvodnji goveda rase koja se proizvodi od 70. godine u Francuskoj i namenjena je proizvodnji mesa. Dok smo dolazili na farmu, zaista je bilo impresivno vidjeti stotine krava i teladi koje bezbrižno pasu na pašnjacima. Denis nas je odveo i na svoje pašnjake gdje smo upoznali njegovu sestru i oca. Blond d'Aquitaine je moderna francuska rasa krupnih domaćih goveda nastala 1962. godine spajanjem 3 plavokose rase goveda. Kada je reč o podršci Francuske i Evropske unije, naši domaćini dobijaju 120 evra po grlu i 250 evra po hektaru, jer se njihova farma nalazi na 450 metara nadmorske visine. Ukupno sa tovom danas imaju 400 grla i godišnje prodaju 110 tovljenika namenjenih velikim trgovinskim lancima. Neke njive nalaze im se i na nadmorskoj visini i većoj od 700 metara. Govorivši o ekonomskoj krizi i cenama repromaterijala, naš sagovornik kaže da je sve poskupelo duplo, a da je cena žive vage ostala ista. Naš domaćin naveo nam je primjer da sada tona ureje košta 1000 evra, što je njemu dosta skupo, ali kaže da ima sreće jer ima dosta stajnjaka, tako da svoje njive na taj način đubri. Kako je grupa bila iz više zemalja, saznali smo da je u Italiji cena struje 3 puta uvećana, dok Francuska za sada nema tih problema. Međutim, cena goriva u Francuskoj prelazi 2 evra i za poljoprivrednike nema popusta. Ako bi želeo da zanovi poljoprivrednu mehanizaciju, morao bi sam da to finansira, a da bi dobio podsticaj za mehanizaciju može da nabavlja samo kao član zadruge i ta mehanizacija bi bila na raspolaganju svim članovima. Na naše pitanje da li osigurava stoku, Denis kaže da osigurava samo najboljeg bika, a ostale ne, jer to kod njih nije popularno. Koliko je ova krava pitoma demonstrirala nam je Denisova sestra tako što je uzjehala bez problema, a i krava je bila srećna jer je uz nju. Ova rasa krava inače na prvi pogled deluje plašljivo, a sa druge strane i radoznalo, pa će vam rado prići, naročito ako vidi da u ruci nosite kofu sa koncentratom.